Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we come before your throne of grace this morning. Father, we thank you, O God, for the gift of life. We thank you, Holy Spirit of the living God, for having protected us, oh Father, from January to December. My God, we give you all the honor, we give you all adoration, oh Father, in the name of Jesus. Jehovah, book of Hebrews chapter 4 verse 12 says, for the word of God is alive, it's powerful, it's sharper than a double-edged sword. Swilo swa matimba ha khongela leswaku loko ha ta va kha hi twa rito ra wena, munhu vonakala ku nga vi ku ri hi mhaka ya ku va hi toloverile, kambe swi komba ku ri ku va wena u karhi u minister na hi u minister timbilwini ta hina Xikwembu u ya hi byela mahungu lama u lavaka leswaku hi hanya hi wona Xikwembu xa matimba. Hi khongela hi tshembe tintswalo rhandza n'wana Hosi Yesu Kreste namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Amen. Inkomo ha ri ka risimu ra 57 ta kombela hi tlhela hi ya yimbelela verse 2 ni ri karhi ni rhamba lava nga kombela ku hlayeriwa lava nga ta hi hlayela eka rito ra siku ra namuntlha. Verse 2 va ri karhi va ta emahlweni va ta hi hlayela. Tintsumile to Your name, our Father, Jesus Christ, amen. We'll get our scripture reading from the Old Testament, the book of the prophets, Isaiah chapter 11, reading verses 1 to 9. I repeat, Isaiah chapter 11, reading verses 1 to 9. Under the subheading, the branch from Jesse. It is us. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears, but with righteousness he will judge by the unbelief. With justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth. With the breath of his lips he will say the wicked. Righteousness will be his belt, and faithfulness the sash around his waist. The wolf will live with the lamb, and the leopard will lie down with the goat. The calf and the lion and the yearling together, and a little child will lead them. The cow will feed the bear, the young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. This is the reading of that. Church choir, so Matthew, I will speak. Loko a ku ri ku va Emmaus a va talanga lahaya a ni ta ni ta joyina ti ni teka xitoko ni kuma ku hayi Emmaus hi voho se na va yi 4 va Galileya na Bethlehem se Emmaus hi pfalile hi zele n'we lavan'wani va tizoni letin'wana kumbe hi pfuna mi joyina kwayere ma swi ba mani hayi loko a ni kota ku mi bela mavoko a ni ta mi bela manjhe ni khome bibele na foni varambirhi vamakwerhu ni ta hlaya bibele leyi ya mfundhisi sweswi mi swi tivisaka swona a hi yona leyi ya ka mehe na Xitsonga xoko xa mfundhisi sweswo swi ri twana swa ku karhatanyana a ni tivi mfundhisi va lo va tsalela yo va ri voxe bibele mara ya tikanyana loko ni yi hlaya ma nga ka ni hlayi swona leswi nga laha swi fana leswi nga le ka tin'weti ta Xitsonga yi le ka Isaiah 11 kusuka ka verse 1 fika ka 9.
ta ku fuma ka Mesiya. Kutani rhavi ri ta huma ensiyeni wa Yese, hluke ri ta huma etimitswini ta wona ri veka mihandzu. Moya wa Yehovha wu ta tshama ehenhla ka yena, moya wa vutlhari ni wa mianakanyo, moya wa ntsundzuxo ni wa matimba, moya wa ku tiva ni wa xichavo xa Yehovha. Wu ta tsakela xichavo xa Yehovha, a nga avanyisi hi nghohe, hambi ku ri ku avanyisa hi ku twa mhaka ya xirhi. U ta avanyisa xisiwana hi ku lulama, a kanela timhaka ta lavatsongo va misava hakunene. U ta ba misava hi nhonga ya nomu wa yena, a lovisa swidyohi hi moya wa nomu wa yena. Ku lulama ku ta va vamba ra xisuti ra yena, ku tshembeka ku ta va vamba ra mitsheve ya yena. Hlolwa ri ta tshamisa ni xinyimpfana, yin'we yi ta etlela ni ximbutana, rhole ni xinghalana ni homu leyi noneke swi ta va kun'we swi dyisiwa hi wa ndzisanyana. Ntswele ya homu ni ya bere swi ta dya swin'we, marhole ya swona ma ta etlela kun'we. Nghala yi ta dya byanyi tanihi homu. Xihlangi lexi an'waka xi ta ti tlangela enceleni wa mhirhi, ni n'wana la lulameke u ta nghenisa voko enceleni wa xiheridyana. Ku nga ka ku nga endliwi swo biha ni ku onhiwa entshaveni hinkwayo leyi kwetsimaka ya mina, hikuva ku tiva Yehovha ku ta eneta misava, tanihileswi mati ma funengetaka vuento bya lwandle. Leri hi rona rito ra Xikwembu. Hi ta ya emahlweni hi risimu ra 57 hi yimbelela verse 4, 5. Loko hi fika ka verse 6 hi ta yima nhlengeletano, mfundhisi va tshinela exiluvelweni. A kumiwa hi yena. While standing, let us dance. Let us dance.
Let us be seated and some. Lavak siaweta eka mufami swatandrelo. Mana kasite. Unikan karilo. Muina lava. Swakere kesmobi be. You have got your good, full with words, and all support us. So, Lavak siaweta eka mitbaloy, the secretary. Nabu turamina lirim fam saka kere na rona. Siaweta ekawayi nilam yatamta katikisa. Namun kami katikisa differently. Yakoba iskat kamu mena ASI Financial Services. ASI Financial Services. Sin kuin kamu wayin na. Mintir na katekweleo. Mukumak na mana na na. Wadi di. Mana kondo na putra muina. Mafot floras laman nene ashi. Muina lava. Treta la rawa muina. Akaram sae la wuyelo. That Thanksgiving ya titiri tanabaya. Muina lava mgatir. Yukutera en kwako. Loku mkukote ke. Lava loksa kere ke kuirka muina. Vain na. Tomi muka kelan rako. Mia vampira de sako havarungula nene. Kwaklo munga ta kella kona. Lava kensa. Vadula misi vasonte na mutla. Lava ngala musa the Christmas carols. That's why this only on Mary's boy child was born in Bethlehem. La kensa. Ulam sa kamunan. Ang katatam bombe teta. Musukam gachinanga kiriki. Mengetim bombe so. Musukam gachinanga kiriki. That's why I created that opportunity. Now our DJ. La kesas nene.
Meet Baloy. Thank you very much for praying for me and dedicating me to God, setting me apart, not to come here and do my own thing. Pamakwero nilava ifamba kwingwe. Let us travel together. Ebibele. Namuntlha hi le ka sonto ra vunharhu ra Advent. Yi nga nguva leyi tsundzukaka ku ta ka Yesu emisaveni. Sonto leri taka i Advent 4. Nguva leyi yi na tisonto ta mune. I nguva leyi sungulaka lembe ra Xikreste. I nguva leyi tlhandlamiwaka hi khisimusi hikuva eka yona hi langutela no tsundzuka ku languteriwa ka ku ta ka Yesu. Ni lava hi famba swin'we eka mhaka leyi. Loko mhaka ya mina na n'wina namuntlha yi lehe ngopfu. Ri nga pela rixa ha ha ri ka yona ya Isaiah 11. Isaiah loyi hi wun'wana xikarhi ka vaprofeta lavakulu, the major prophets, loyi a nga profeta ngopfu hi ta ku ta ka Yesu. Isaiah loyi hi loyi a nga na tsalwa ra profeta ta ku ta ka Yesu, tsalwa ra Isaiah 53, leri humeselaka swinene leswi Yesu a nga hi endlela swona. Mhaka ya mina na n'wina namuntlha yi lehi ngopfu. Hi leyi nge, what did Jesus come for? What did Jesus come to do? Yesu a tela yini misaveni? A tela ku ta endla yini misaveni? Lava hi dila na mhaka leyi hi tshamiseke kahle. Mhaka leyi yi nga mi ya i langutisa ku Yesu a teleni misaveni ku i ta yitwa kahle, ku na mheni ta yitwa kahle. A hi sunguleni laha ka ku mina Dickson Masangu ni tele yini misaveni. Kuna kwalano ka ku wena i tele yini misaveni leswaku i ta kota ku twisisa ku xana Yesu a tele yini misaveni. The person what? That person. Yeah, I'm better than how. Yeah, I'm better than where. Yeah, I'm better than when. What did he come to do? After he I'm sorry. Declare the hella. Ekerikini. He will have relayed the love of God. During the week, on a Wednesday, he will have relayed the people who lived in darkness. And as they lived in darkness, they saw the light. And unto them a son was born. The people who lived in darkness, their darkness, they saw the light. And to them a son was born. Isaiah chapter 9. We continue today, Isaiah 11. The friends of the Makweru, the Makata Yeso, Lak miti veketela kase di package, tako muda di donta kase. Tina profeta, dalok agasi, tako itat. Prophecy about his coming. Ti kela pirna kutinisa, kuse kutata. Annunciation. Announcement about this time. Wabule ili mistress gazidela. Wabule ikereke shungli. Kela kwana kubele kwa kaya na Yesu. La eleka prophecy.
Isaiah 11. A shoot will come from the house of Jesse. A branch will come. Shuketa mituta uma. Emipini ra Isai. Jesse I Isai tata wa Davida. Isaiah, Isai, Jesse. So na tukero humile. Emutini waka mwina wa utiwa waka mani mutu wala kokwa wawe. Wa utiwa imani kokwa wawe. Not your father, not your mother, but kokwa wawe. Sa kumele kwewe na. Aupele kero ini we. Get that. La vaseta. Aupele kero ini. Ubelekero ini. Kutaenda ini. Isaiah chapter 11. Chapter 11. Yuko boha kapo. Se iyalawa kuhitiseka. Kane visu vulaka ikwako. Eka testamente lini. Utati boha hekululama. Anga tengi timaka. Hekutwa maveni. Ifane uyaka testamente leintsha uyakamba hiyo mhaka leyi mi nge mhaka ya Isaiah 11 yi kateka siku na n'wina a ni ta mi yisa aka Johana 8 mi ya hlaya ta loko va tisa wasati un'wana va ku endle nkosi Yesu a ka vona loyi a tivaka ku a nga na xidyoho hikuva nawu a wu ku loko mo kuma munhu a karhi a endla vukosi n'wi khandleni hi maribye mi nga n'wi khomi na hi mavoko i nyamile n'wi khandleni hi maribye se Yesu a tsalatsala hansi a ku loyi a tivaka ku a nga na xidyoho a sunguli hi lava n'wana tamula va fike va nyamalala hinkwavo one by one. Isaiah 11 yi lava ku ya kamba ta ku hetiseka ka hinkwaswo leswi a nga swi vula among others nghala na nyimpfu swi ta hanya swin'we n'wana i ta hoxa voko ra yena ankeleni wa mhiri yi nga nyoka leswaku ku ta ka Yesu ku ta cinca swilo swo tala. Kutaka Yesu Vayuda a va ti byele leswaku hi vona ntsena va khongelaka Xikwembu. Se Xikwembu ku ta huma Yesu a ya tisa ku cinca loku nga ta endla leswaku vanhu hinkwavo va tiva ku khongela Xikwembu. As long as you are a Christian namuntlha i na vuxaka na vakreste va matiko hinkwawo ya misava. Wherever you go i kuma va karhi va vulavula hi Xikwembu tatana Xikwembu n'wana Xikwembu n'wana lowu kwetsima you are a member there. A wu kanakani ku tibyela ku you are a member u xirho. Se ku loko ka Yesu a tisa leswaku vanhu va misava hinkwavo va ta va na ku twanana. Vanhu va misava a va nga khongeli Xikwembu a va nga xi tivi kambe ni vukhongeri lebyi nga kona Christianity, Muslim, Buddhism hinkwaswo loko no Christianity a ni vuli vu EPCSA tikereke hinkwato leti ti khongelaka Xikreste Roman Catholic hinkwato ti tate misava hinkwayo lexi ku tiva Yehova ku ta va ku tate misava hinkwayo. Hi lavaka ku loko hi ya tshama a kaya hi hlaya hinkwaswo leswi nga veketeriwa lahaya fulfillment ya kona yi kona aka New Testament. Loko i nga yi kumi come to me hikuva tsale leswi laha swi hetiseke kwini ka testamente leyintshwa mara ta rhandza ku data ku khatekisimu dyondzise hi mani
ntlhele ku dawuta mufundhisi wa Xikwembu emutwini loko a karhi a ku dyondzisa catechism na swi nga endleka ni ku rhumela ka vasoho Themba ni nga si ku hlamula va ya ku hlamula se i ti vonela ku ta ni vutisa ku leswi nga ka 11 swo kota leswi hetiseke kwini tshika ku lava hi wexe ni ta ku yisa ka Lineo Ndlovu a ya ku hlamula vamakwerhu timhaka ta Bibele ti lava hi ti tiva hi ti twisisa hi ta kota ku ti endla kahle Christmas Merry Christmas a hi swi twisisi swinene leswaku a ku humelela yini a tele a swi bihile so i hlaya kahle First Peter chapter 2 verse 10 Look, verse 9, you are a chosen race, a holy nation. Verse 10, once you were not people, once you were not forgiven, now you have been forgiven. Now you are the people of God to declare the wonderful deeds of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Mwaka Bibele ti lava i titwa kahle ku loko hi ku hi langutela ku ta ka Yesu a tela yini a na swi voni ku tiva ku na wena i velekeriwe yini a ndyangu wa ka n'wina i velekeriwe ku ta cinca ndyangu lowuya a wu velekeriwangi ti-rights ntsena ta ku i ta hanya hi ti-rights xiyimo xa ndyangu lowuya xi fanele xi cinca hi mhaka ya wena loko a kaya va famba hi movha sweswi va fanele hikokwala ka wena va famba hi the chartered helicopter loko a va tshama first class hikokwala ka wena a swi va bihi ku va nga tshama a Sandton loko ku ri swa tsandza ku va tshama Sandton a swi tsandzi wena na tintangha ta n'wina ku mi endla first class yi fana na Sandton velekeriwile Yesu swi veketiwe kahle a tele leswi ni swi khetsi kahle lahaya i swi langutisa kahle and i ta kota ku kamba ku se wena u tele yini endyangwini wa ka n'wina lava nga ku kurisa va tirhe ngopfu including my parents I don't forget them my mom and my dad ni tshama na byela and I will still say it a va zangi va nghena xikolo vanhu lavambirhi laha loko va ri karhi va ti dyela muroho na vuswa va twanana va ku let's take this young man to school va ni nyika nyiko leyi wa va nga ri na yona a va nga koti na ku tsala na ku dyondza mara papa i ze a ta dyondza kwalomu Joni loko a ri ku tirheni a nghena ti-night school a kota ku tsala mhani vona rivalani a swi nga ri kona sweswo a swi nga ri kona sweswo I don't forget the words laha my younger brother a nga aka kona ekusuhi na xikolo xa primary se my mother used to tell me Dixon loko mina a ni lo dyondza a ni ta va ni ri principal wa xikolo lexi because xi very near laha my younger brother a nga aka kona but mina va ni nyike nyiko leyi vona a va nga ri na yona phela mutswari a swi n'wi bohi ku yisa exikolweni ladies and gentlemen a va khomi ku ka u nga yisa n'wana exikolweni ko va na hosi yin'wana yi nga tshama yi fuma tiko rin'wana ra le ka Nwamitwa yaleyo a yi khoma loko vana va nga ngheni xikolo compulsory education loko i n'wana a nga yi xikolweni a khomiwa a ya cela damu na damu ra kona ra ha ri kona va ka hina i velekeriwe ku tatisa ku cinca endyangwini wa ka n'wina i velekeriwe ku tatisa ku cinca aka kereke leyi i nghenaka yona i nga ngheni i huma i ya kaya i tlula hi lava ya ku va ya tima tona letintisi a va vuyi ntsena letintisi loko va ya tima tona va vuya na hi nghoma va vuya hi ku yimbelela
Sorla atitisi nga tiviki na mhaka kwele kwini mara na vula lowu va timaka kona tona i nga tluleli vaya ku leva timaka tona leva timaka tona kona loko munhu a vuya i vuya na hi ngoma futhi hambi va nga ri na mali va n'wi siyela loko se a muka a ya kaya ndyangu wa yena wu ta twa hi ngoma ku se wa vuya a xurhe a va tsonani va n'wi siyela a nwa se it is our duty ku antswisa lomu humaka kona i antswisa na kereke ya wena a va i antswisa na tiko leri u hanyaka aka rona loko no ladies and gentlemen ni vula youth nkarhi hinkwayo ladies and gentlemen hi nga kholeriwi hi vanhu vo fana na hina a veka ti-tariffs a vekela n'wina mi ta dyondza mi ta n'wi lunghisa mi nga kholeriwi hi munhu wo just because he has been elected and chosen to be a president of a particular country vutomi i vhilwa vutomi i vhilwa never i hleketa leswi nga swona namuntlha i ta tshama i ri swona raxa rapela rapela raxa tiko hi nkarhi wa COVID a ku COVID yi dlaya swisiwana ivi va kumburheka hi timiliyoni hina hi lo kumburheka hi ma-thousand hambiloko ku ri ku fa mara i dlayise na tiko a ni mi jelezela mani ni le ku mi encourage-eni ku swi nga mi vavisi leswi va hi endlaka swona va ta kula vana lava and they will change this world va ta kula this ladies and gentlemen va ta kula va swi vona hi mahlo ku na vuxaka rin'wana ni nga ri vuli vito hi vakoma va mina hi vakoma va mina loko wo fika i dlayiwa ka vona ku risa ka kona i ku na vona va ta endla va ta dlayiwa ka n'wina mi ze mi hela ku bi ma va tiva ne a ni ri mi ya endla swona sweswo no don't do that ro va endlelo ra vona hi swona se n'wina loko xiyimo xi tshika xi nga ri kahle xa le kaya xa kereke na xa tiko dyondza nkayiso a tele ku ta lunghisa leswi onhakeke kahle kahle the duty of a good leader is to bring order where there is disorder. That's the duty of a leader. The duty of a good leader is to bring order where there is disorder. Sitwapta va Kriste va kahle a hi lunghisini le kaya vana va hina ladies and gentlemen xiya le kaya leyi va famba hi movha i khandziya beze ya le kaya sweswi va cinci va khandziya hi chartered helicopter loko ri ku le kaya leyi va famba hi basikiri cinca loko yi kula va famba hi benz loko ri ku le kaya leyi va xava hi marhumbu loko yi kula endla ku va kota ku xava hi oxtail loko ri ku le kaya leyi va tlela eka mbedo wa matirasi lowu yo bodlomela endzhaku loko i kula i va tlela eka matirasi lowa swiringi leswiya swo ka swi nga bodlomeli vanhu va tshama va jelezela na un'wana wa xikhongelo vanhu va nsela a kerekeni a ni nga swi rivali vanhu va jelisi vamanana va lava ku nyika nyiko eka ndyangu wa ka mfundhisi se n'wana na un'wana loko va karhi va debate va vula leswiya na leswiya va vula leswiya na leswiya so un'wana yimisa voko ni kombela leswaku va ka mfundhisi va xavela a bed mattress loko matirasi lowu va wu tirhisaka wa bodlomela se vamanana va jeleza va kutwe kwini ku va kota
Thank you. It's between Jeffrey Ariel. I'm telling you, better work man. Kuna tindlela to tala ta ku va a byi twini va twisisa hamba ri ya mfundhisi a nga ya rila ku na vamhani van'wana ti tycoon la ni nga tshama bela mani mathive kumbele wa bodamela ni nga va khensa wona yin'wana mani lava ni nga tshama va byela no me nga va byela va hi mani mathive mi hi zama le ka bele wa bodamela se lava nga ku hleka mani loyi a va nga xi tivi lexi va xi hlekaka a va nga xi tivi va vona a va ri na miehleketo liya ya ka vona hikuva ri u twe kwihi kumbele wa bodamela a wu nida ku twa hi ku byeriwa kunene i ta swi tiva kumbele wa bodamela ni vula leswi hinkwaswo ku nga ri ku khireka ti-jokes ku ri ku mi byela ku Yesu a tele ku ta cinca xiyimo xa misava. Jesus came to change or to turn the world upside down. This is not the result. Ava kuma va karhi va lumbetana a va kuma a nga tengi maveriveri a yimela ntiyiso loko wo ti byela ku yimela ntiyiso a timhakeni i ta fika kule. Wednesday ni rambe kereka xikhongelweni. Now that we are where we are in the country and the world, a hi yini ya dya khisimusi mara hi nga ti cinci ene nga hi ya dya black Christmas. A hi yini ya dya khisimusi hi ri karhi hi khongela hi khongelela South Africa hi khongelela the whole yi nga ri kahle misava hinkwayo a yi kahle futhi ku na moya wun'wana wu nga fika wa ku endla ku vutomi byi nga ha nandzihi a hi khongeleni and i ntirho wa kereke wa ku endla ku misava yi nandziha. You are the salt of the world, and if the salt loses its saltness, what happens to it? Wa cukumetiwa wu kandziyeriwa hi vanhu. It is thrown away and trodden down by the people. You are the salt. Munhu u fanele ku va u pima kahle i ku kwatsa correct measurement. Loko wo va under measure nyama yi nga nandziki. Loko wo va above measure nyama a yi nga nandziki. Se loko yi ta you are the salt. The salt yi sivela na ku bola. The salt yi sivela na ku noha. The salt yi sivela na tinhonga ni ku tingati. You are the salt. A hi nga dya khisimusi hi ri ku khongeleni hi nga dyi black Christmas hi dya kahle custard angel a hi ri kun'wani emutini wun'wani hi karhi hi dya vitireli loko hi ri ku dyeni hi wa mune wun'wani wa hina a va hi ri desert a hi dya desert hi makiwa desert a hi dya desert se loko hi dya desert se un'wani a ku hayi mina desert ni vula desert se un'wana a ni lavi yona ni lava custard angel se fambani mi ya dya custard angel mi tiphina mi tsaka mara mi nga rivali mhaka yin'we. We are the salt. We must turn our families upside down. We must turn our church upside down. Kereke ta tshama yi yimisiwa a ni vuli yimisiwa na bya mali ntsena na timpahla ti fanele ti tele hi ta phaka kunene ta wita na ta sama namuntlha ni bombile mara vanhu va kona namuntlha ni bombile mara hayi se ni va bombisa swona phela onge xikwembu xi ngo mi teka mi ya matilweni 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 lava mara hayi today vamakwerhu bombili and let us turn the world upside down hi xikhongelo a swi lavi nyimpi hi xikhongelo ntsena
hi khongela phela ti-commission leti va a nga ti seta presidente na palamende yi nga seta yona commission mhaka yikulu i ku hi dyondzeka ku this is not right hi dyondzeka ku this is not the way to go this is not the way to live together a hi ku twa ti-news ntsena na ku vona ku na black bag ya ka Woolworths no hi nga tekeleli swona i vona this is not right hi ya endla swa right let's read Isaiah 11 a tele leswi ku lulama leswaku leswi a swi vekana ku ta hanya hi kurhula swin'we i rhanga mativa me ni tsakela ku va ni tshama ni borha hi ku mi byela timhaka ta mukhalabye tata Mativa loko a humile a ri president ya tiko a vitana the judge who presided over the Rivonia trial loko a n'wi vitanile wa president wa ku rhamba a nga tlelangi a tekile the judge a khomiwa na hi diarrhea a penga mara swi boha ku a ya hi presidente wa mulava a nga swi tivi ku kumbe u n'wi lavela ka ku dlaya only ku loko a n'wi vitanile a fika ku let's have meal together you were doing your job I was doing my job loko ku namuntlha ku na loyi a nga dlayisani kahle vole la namuntlha loko hi huma la munyeli i n'wi khoma hi voko i ku kamarada khoma hi voko kamarada ku penga ku yela hi voko ku n'wi khoma loko ku kona hi don't believe i kona mara loko o tshika a ri kona loko namuntlha i huma la na loko wa ha chava ku ya n'wi khoma hi voko leswo endleka wa ha chava hikuva u xoka a nga ku faka mpamu a xikarhi ka vanhu fike n'wi fonela eku kamarada a n'wi fonela ku kamarada hi nga emahlweni hi hanya ka misava yo biha tintangha ta mina na laha ku nga vatsongonyana ka mina hi nga siyeli these ladies and gentlemen misava ya rhongo hina vatswari va hina va hi siye ka misava ya right a hi va siyeleni misava ya right hi va siya ka misava leyi yo nandziha matomela ni nga kula ba u nga ri na gezi na nga kula ba u nga ri na gezi na ku hlaya buka ni hlaya hi rivoni leriya ro lumeka ntambi boxe xikotela ni chela parafini that's where I come from mara ni kota ku famba vusiku ni kupuka swinambyani leswitsongo na vusiku va tingani sikolo tingani ni famba ni nga chavi nchumu ni nga nothing did me anything a xinyamini mara masiku lawa i nga ku famba kwala joni a ri voni na ya xinyamini a ri voni i nga ku famba kwala that's what we must pray for leswi hi fanelaka ku fika laha hi ya dya khisimusi hi karhi hi khongelela swona hi ku Xikwembu pfuna va nga fi lava nga ka Mazanga commission va nga fi lava nga ka Parliamente commission a va hanyi va ta vuya va dyondzisa tiko vutomi vakhongeliseni va nga fi va ta vuya va ta hi dyondzisa South Africa yi ta va leyinene yi ta va leyo saseka Yesu ku tile misaveni leswaku misava leyi yi ta va kahle hi nga yi ya dya hi cina kunene hi nga twisisi ku Yesu a tele yini timhaka leti nga ka Isaiah 11 hinkwato ku na chapter and verse aka New Testament leyi kombaka ku hetiseka ka tona Isaiah 11 yi kha yi ma ku hlaya Bibele swinene hi ta vona ku ku komba ku a tibohi hi va ambala ku lulama swi kwini kwala loko mo tshika swi n'wi karhata yana ni ka hinkwavo lava a ni va dyondzisaka tindzimi a Vosloorus kusukela ka group ya va Alicia
ku fika ka ya sweswi ti-group teto a ti nge chavi ku mi pfuna ti ta mi pfuna na me se ni pfuniwa hi toho because vona va ha swi kota mina se ni ya hala a vanhu loko a ku leswaku vamakwerhu tsakeni hi tsakela khisimusi hi tsakela ku va hi fikela hi nga fika kona ka lembe ra 2025 laha mi nga vona 1982 83 na 88 leyi nga vulavula hi yona leyi kereke yo karhi a yi ri na anniversary ya 30 years ya church choir a hi kholwa ku ta va na 2025 ku ta va ku na 1925 a hi nga kholi ku ta va ku na 2025 before I leave this pulpit let us rise khomana hi mavoko na khongela kereke leyi heta xirhendzeo tasweka hi khomana hi mavoko futhi khomana na loyi hleketaka a mi dzahisani kahle kona khomana na yena a hi khomaneni hi mavoko ladies and gentlemen tanana mi ta ni khomola tanani ladies and gentlemen vula youth band yeah this nagasi there ngetani loko a ka ri khomana Yesu loyi va vulavula hi yena Yesu loyi va vulavula hi yena tane wisani peke sakamina ai famile Xikwembu hi nga si famba hi nga si hangalaka na tiko hi yingisile rito ra wena rito leri byelaka leswaku Yesu loko ku profetiwa ta ku ta ka yena a tela yini a tela ku lulama u tile a fikela emutini wo karhi hi hina lava hi velekiwile hi huma emitini yo karhi wa yi tiva miti leyi swi tele leswi ha nonohaka kona Yesu loyi u velekiwile a tela ku lulama a tela leswaku leswi nga twananiki swi twanani Xikwembu xa hina a ku ri vuprofeta lebyi loko hi hlaya matsalwa ya testamente leyintshwa hinkwaswo ha swi vona a ba misava hi nhonga ya nomu wa yena va ya va n'wi pikile ku ya n'wi phasa a va ba va miyela va famba va miyerile hi un'we le Getsemani a ku mi lava mani va tlhela hi xindzhaku va karhi va ku Yesu wa Nazareta hi mina loyi wa n'wankulu a ba misava hi nhonga wa nomu wa yena Xikwembu xa hina hi khomanile hi mavoko leswaku we hosi hi khomana emoyeni hi khomana eka social media hi khomana hinkwako hi nga rivalani hi nga tshikani hi ya dya khisimusi hi khongelela misava leyi lovaka tikhomixini leti ti nga kona sweswi etikweni a ti bihangi ti le ku hi dyondziseni ka leswi wena u nga swi laveki leswaku hi ta endla leswi u swi lavaka vavanuna na vavasati lava nga ka tikhomixini letiya swo va switirho swa leswaku hina hi ta dyondzeka Xikwembu xa hina va lo kandziya tluka ra banana va reta i vanhu ku fana na hina Xikwembu xa hina
hi pfune ku kota ku dyondzeka hi endla leswi wena u swi lavaka hi endla leswi wena u swi tsakelaka hi pfune ku tlhela hi vuya nakambe haleno Joni a Boksburg Vosloorus hi ta nghena kereke swin'we hi ta ya mahlweni ku tirha na ku ti tirhela katekisa gandlelo ra hina we hosi ri va gandlelo leri na loko hi ta hangalaka hi hangalaka hi khomane na hi mavoko ku kateka ni tintswalo i ngi swi nga hi landzelela masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Kombela ila msalanga tlhelo ka wena nga khomana hi voko. I love you. I love you. I something. I something. Yes, oh no. Como you can see eka Victoria Sprana Unta, lyrics to Shaka about bringing change in our country, in our church, in our community, in our workplace, in our family. Nokuyenza kumfundisi abalaita shift. He report paraffin, but now Musianda brought change in his life. Sebo presa kumbi. Enkareni wa sweswi va kombela leswaku ya tisa vito leri kumekaka siku ra namuntlha ku ya vula ripfumelo ra kereke leri kumekaka ka page 18 a hi yimeni vamakwerhu loko hi ta hlaya xikan'we hi ri hinkwenu eka page 18 a hi yimeni hi vula ku pfumela ka hina hi marito lama landzelaka ndzi pfumela eka xikwembu lexi ka moya Extremo, nós chamamos de extremo. 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 Extremo.
Question, bakombela nitsamisa hansi mi ta va kusuhi na tibege ta n'wina na toilet. Tiva xitiviso xi humaka eka matsalani leswaku lava nga kuma ti-certificates with typing errors hi ta kombela mi vonana na sesibomi baloyi endzhaku ka migingiriko ya kereke ti-certificates with typing errors. Xin'wana nakambe speak point loko hi fika ka nkarhi wa ti-offering vayeni va hina swi nga endleka mi nga hundzanga hi le bank ku na speak point EPCSA Phosphorus hi ta vonana na Bonti Nzimande Mbila ni kombela u yima ma mi vona inkomu hi lavaya loko hi rivele mali ya ntsengo hi ta kota ku ya hi ya humesa hi kombisa leswaku swi tiyile swa namuntlha want to bring change in our church hikuva hi nyikela enkarhini wa sweswi handle ka ku dya nkarhi ni ta mi vone kereke yi cina hi risimu lera long time ago in Bethlehem a ni kombela ku mi hi chayela hi karhi hi endla ti-offerings va cinisa sweswiya va cinisa swona va karhi va cina ku kombisa leswaku va lava ku humesela hosi ya vona magandzele hosi leyi tisaka hosi leyi tisaka ku horisa hosi leyi tisaka the unity evuton'wini bya hina ni kombela mi hi chayela va youth mi ri karhi mi hi pfuna leswi mi hi pfunisaka swona loko hi karhi hi nyikela hi nga rivali na ku ya kusuhi na Buti Nzimande inkomu hi nkarhi wa ku nyikela. There is boy child was born long time ago in the Bethlehem. Jesus.
Sasekile mani. Lelo rivala kombela munhu a ta ta yima la mahlweni na khamera. A mi saseke ngopfu loko ri karhi hi cina ku fana ni nga ku lava va kereke ya IPCC. Ma vona ni ya a swi saseke ngopfu. Hi khensile swinene rhandza ku ya khensa loko hi fambisane kahle ka sonto leyo saseka la ku vula swona ku ri se hi fikile emakumu laha hi nga ta ya hi ya rhamba mufundhisi la ku vula swona ku ri eka rito leri hi ri tweke a hi fambeni hi rona hi vula swona may the Lord bless you and keep you. May his face shine upon you and be gracious to you. May his peace fill your hearts and guide you into the week ahead. Hi ri karhi hi tsundzuka hinkwaro rito leri hi xeleriweke rona leswaku hi ya hanya hi rona. Ni nga se vitana mfundhisi ni ta kombela khwayere leyi a ta ni gazisa hi cinanga namuntlha. A ni va mfundhisi ukulinda ngengoma. Sifuna ukulinda umfundisi ngengoma. Ngizocela bakugazile usiculele leya ngoma le enyakazisa wonke umuntu la esontweni Emmanuel awusicalele lona.
Hallelujah. Glory be to Jesus. Praise the Lord. When you come to church, there's so that salaga. It's so guy Jimmy nya. Or nga Jimani. Se sabe asunga pa. Se ebi ko masangwanga nis. Aya ala kama man. Kasi na anisa miloka mga Jimmy. Kula ka mo ko na manyanya tsala. Ko nana. Lava kanisa kujikwanga na kambe mana na kazide ufambisi wa Kandrelo mana kazide loko vanga sishawula xivongo lexi saseka ku tlula swivongo swa misaveni a va ri wakaba a va ri se va hlawula xivongo xo saseka ku tlula swivongo hinkwaswo. Amen to that. Se loko va ni nyika opportunity swi ni tsundzuxa where I come from again. Ni nghenisiwe catechism hi mfundhisi Lord Albert Kubala eHaragwe. Hi swa kereke i swa ka vona hina u va seketela. Loko kereke yi business enterprise hina lavan'wana a hi ri ti-shareholders a yi ri ya vona. A hi ti-shareholders. One thing hi mfundhisi LB Kubala may soul rest in peace. Loko hi dyondzisa catechism mani rhandza ku tshama na vasesi se a ni hlongola a tikisa suka na vanhwanyana se loko hi ri vafundhisi hi ri ti-equals a ni tala ku va tsundzuxa ku Miss K
Amin advan sama na wame yan marasen teki ninteka albusina wale kama mimi. Seva itabe. I saw that you are naughty. I forget. But before pray. Next Sunday is the 4th Advent Sunday. We invite you to come to church and worship with us. We invite you to come to church and bless us. What morning 25? Kereke itama na full flight. Inge fogi iwe full house. And the kalo kumuina mga end up with your full house. So it is only when you come. Kereke 25. Inga tama full house. Let us pray. Kumshana. Why randra? Randra wena ilumona ilipi. Lebra 2025 ilipam saka plona. And see hela. Kami say tirwa utramba do kukulu. Wabona onge seri. Wamwana mitiri kimetile. Sili kuisi. Wairanza hos. Namuta ay kati Christmas carols. Ekerekene ngase hambana. Kati sagadele. Kongilela kwa ulava. Wangalula sakandela ora Christmas carol ekerekene. Kateksan kwa ulava ngabakona kerekene namuta. Kumshana. Ikaze umwe. Ifune. Ingachavi. Itira mirile. Futhi itira tumberile. Ikhongela wena. Swaku wena utatisa kucinca. Hlupheka etikweni. Hlupheka emisaveni leyi. Ayimbelela Daniel Cornell Malwati. Akuleswi vakokwani va nga swi tiveki. Ho tshama ntsena va dya makhondro va dya tinyoxi vini va tiko vo tshama ntsena a hi nga mutwi nkarhi wolowo. Leswa mutwa. N'wi twile ngopfu nkarhi wa pateti. Xikwembu xa hina katekisa mikhongelo ya hina, amukela mikhongelo ya hina. Tintswalo ni rirhandzu ni kurhula leswi humaka eka wena Xikwembu tatana ematilweni ya le henhla. Leswi humaka eka Yesu Kriste n'wana yena loyi hi tlangelaka ka ku ta ka yena laha misaveni sweswi. Leswi nga huma eka matimba ya moya lowu kwetsima a swi hi talele, swi hi landzelela, swi hi fambisa namuntlha ni masiku hinkwawo. Amen. Hallelujah. Mesamba Kumba hymn 288. Bona luota hosi Yesu, bona luota